Umama ukuyahlala nabantu abakhonza anga inkolo yeSatanism. Ngangade ngisindisiwe baba. Okade Ngisindisiwe. hey amnikele noma ufuna ukungena kuye okumoya ongekho right la Sathane shana noNkulunkulu zakhe. Yabaza abantu bakwaNgcobo mama. Usiswa ishade kaNgcobo. Hey cha uthumangele lo muntu kulosisi wangena ngomuntu wakwaNgcobo ayusisi wakho. Kodwa engaze ngikhulume ngize ngifike esibongweni sakwaSmith. Uthumangele losisi along the way ekholweni noma lapha eJebhisi khona noma ekhuleka edumisa uNkulunkulu buhambe kwaba khona into ehambe yasetshenziswa kodwa phekwe impilo yakhe eyimithi engekho right noma ukungcola okukhona okuthinta umoya kaSathane wathi umangele losisi uqale waphupha mayephupha waphupha inyoka Phawule nkosazana kwenzakalani manje makuthi thandaza Makuthi angithandaze manje uvele ulimi luhlale phezulu lungavumi ukuthi ngithandaze. Umthandazo uthini noma mawubiza leli gama? Yey, mangibiza igama lika Jesu. Bazalwane lento is ngeke ba understand abantu. yebo madodana. Uyayifaka intambo? Ngifake yakho njengamanje baba. Lalela, ngicela ukuphi isosho sami kumoya emibi mahala ngicela umshayeleni zami. Ngicela ubuye la next week ungiphathela amanzi la uhlala khona. La uhlala khona ungiphathela amanzi. Uze nawo amanzi la. Ngifuna ukukhulekela. Ngizohamba nginyukele entabeni njengoba ngizoya entabeni. Ngifike ngikhulekele mase ngivuka ithuba lomnikelo. Ngicela uze la ufike ufake umnikelo wakho la. Mase ngivula ithuba ngifuna ukuthi njengoba ngizohamba ngiyokhulekela abantu ungasali kunento engifuna ukukubuyisela yona ngoba wena usetshenzwe ngomoya ongekho right umoya weSatanism obekufanele wena ngabe manje usunenamba kepha ngamandla okunawo wathi mangcele lo muntu okweNgcobo ehlangene nomuntu engambiza ngokuthi waSmith isibongo bahambe bakusebenza wena mama mabe kusebenza bathatha amandla akho okukhola wena ufuna ngabe ukhulekela abantu kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe before bekade ngikhulekela abantu uNkulunkulu basiza from nowhere baba njalo ngomkhuleko kuphela baba uNkulunkulu zakhe ayelanga imsebenzi abantu njengoba la ilapheni sikwazi thibelaphi nami ngiyayibala noma ngingakwenzi lokho kodwa ngiyayibala mawufika uzakubona ukuthi unamandla kunabantu abaphuma ukuthakatha bakwazi ukuthatha amandla akho bawalethe ushana loNkulunkulu zakhe even emasontweni kangalungile lo mama amandla akhe bawathatha yes baba kunjalo yes shala loNkulunkulu zakhe Kada usifuna ukhele ngaso geze ngaso ngesonto ubuye uze yini inkosi busise shaka zakhe